गरम मसाला है। अभी पहले जब गरम मसाला आपने डाल देते बॉईल किया है तभी आपने नमक डाला है आलू गोभी में? नहीं डालते। नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी डाल के बॉईल किया है। हल्दी क्यों डालते हैं बॉईल कलर करते? अच्छा दिखता कलर के लिए। वो पानी डालते अभी मसाला डालते हैं। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, थोड़ा सा ड्राई रहता है। ड्राई रहता है थोड़ा। यानी ये किसके साथ खाने का? अभी राइस के साथ या रोटी के साथ खाने का? अभी ये इस ग्रेवी में नमक है? नहीं मतलब कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाला हुआ थोड़ा सा है। डाला हुआ है। अभी मुझे आप एक बात बताओ, ये पेस्ट और ये सब आप तैयार करके रखते हो? हाँ रखते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5% बना के रखते हैं। अच्छा। फिर खत्म हुआ तो फिर फ्रेश बना के ये बटर डालते हैं। इसके ऊपर से बटर हाँ है। बटर थोड़ा ज़्यादा डालने का इसमें थोड़ा अच्छा आता है। क्रीम भी आपण बटर क्रीम हे सगळं घातल्या उपरांत त्या डिशीक बरी टेस्टी येवपाकूच जाय. येवपाकूच जाय. इनफॅक्ट अविनाश जेन्ना ते शिजता तेन्नाच बरोसो रोमासो येवपाक लागिल्लो आसा. ऑलमोस्ट आमची डिश रेडी जाली. आणि तांच्यांनी ती पेस्ट आणि हे जे सगळे करून दवरतात शेकाचेर, सो इट्स फास्टन्स देयर वर्क ऑल्सो. शिवाय ऊपर धनिया डालेगा, जितना ज़्यादा धनिया डालेगा उतना अच्छा स्वाद आहे. अविनाश, आमचे आलू गोबी मसाला स्पेशली फॉर यू. सर टायमूय काडचो ना होता खावपाक का? हा पासूय बरं येता. म्हाका एक कळना ह्या नुस्त्याच्या वासान तुका ते गोबी आलू चो वास कसो आवडटा तो. अरे ऑब्वियसली आवडटोच न्ही म्हाका वास. टेस्ट करून पळयतलो हांव. त्याच्या पयलीं तुमी रिकॅप घेयात. आलू गोबी मसाला करपा खातीर तुमकां लागतले तेल, कांदो, बारीक चिरलेलो टोमॅटो, बटाट, कॉलीफ्लावर, सुक्या कोथमिरीचो पिठो, जिऱ्याचो पिठो, मिरसांग्याचो पिठो, गरम मसालो आनी मीठ. एका कायलीन तेल गरम करून बारीक चिरलेलो कांदो घालून बरो फ्राय करून घेवपाचो. तातूंत चिरलेली टोमाटां, शिजयल्लो बटाट, कॉलीफ्लावर, सुक्या कोथमिरीचो पिठो, जिऱ्याचो पिठो, मिरसांग्याचो पिठो, गरम मसाला आनी मीठ घालून मातशें तें शिजोवन घेवपाचें. ताच्या वयर कांदो, टोमाट, काजवाच्यो बियो, खसखस, वॉटरमेलन सीड्स शिजोवन घेवन तेजी पेस्ट करून घालपाची. शेवटाक कोथमीर घालून सर्व करपाचें. आलू गोबी मसाला तयार. अविनाश, तुम अपने काम को लग जाओ. मैं तो लगने वाला ही हूँ अभी काम को मेरे. अविनाश, म्हाका कळ्ळें ताणें आतां ते स्लिट्स मारून कित्याक मसालो घातलो. बिकॉज मसालो आसा पळय सारको भितर गेल्लो आसा आनी ताजो एक बरी टेस्ट आयिल्ली आसा. पेस्ट केल्ली न्ही, पेस्ट मुगो म्हणजे तातूंत ती काजू आनी अशी एक बरी टेस्ट आयल्या ताका. आनी गरम मसालो स्पायसी चड ना पण टेस्ट इज गुड. म्हाका दिसता एज रायटली ताणें सांगिल्लें स्पायसी आमी जाय जाल्यार करता. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ तिखट, आमट एंड व्हेरी नायस. परत एक फावट येवकार तुमकां गॅस्टोच्या शेफ्स किचनात. परत एक फावट आमच्या बरोबर आसा शेफ सुशील. सो वॉट इज डे टुडे इन स्टॉक? Today it's chicken, avocado and sour cream wrap. चिकन, avocado. And sour cream wrap. Okay. And what are the ingredients? This is a chicken which is grilled it on the pan. The avocado, onion, bell peppers, there's tomatoes, paprika, sour cream, egg and refined flour. This egg and refined flour is for your wrap.
We are Okay. going to make a dough and the chapati. Okay, fine. The wrap roll. And then there is the seasoning, that is salt and lemon juice. ओके और वो चिकन जो फ्राई करके लिया है उसको कुछ लगाया वो It is marinated with the it is marinated with the thyme, garlic, crushed pepper, salt, and yes, your oil in it. You can even just roast it and take it, or you need to grill it. Yeah. Okay. You can, even though you can whole chicken, you can roast it and then you can use it. Use it. Okay, fine. Let's start. Yes. First of all, I'll make this dough. First, I'll put some salt in this. Okay, it's a pinch of salt for the taste. So half, less than a half egg in it. Now I'll put little by little of water in it. Keep adding the water and we'll make a dough of it. इसको थोड़ी देर रखना है या फिर हाँ, थोड़ी देर रेस्टिंग टाइम देना है. कौन सा भी आटा आप बना रहे हो, या पूरी का हो या चपाती का हो या कौन सा भी आटा हो, जब आप बना रहे हो यू हैव टू गिव देम फॉर रेस्टिंग. तो उसका क्या है, जो मिक्सचर जो है वो बराबर. ओके Till the time we'll make a mixture which is gonna be inside there. ओके Okay. ओके There's chicken, some tomatoes, avocado, avocado, bell peppers, onions, some salt in it, some lemon juice in this, some paprika. Now we're gonna mix this. All the seasoning and the ingredients, we'll mix this nicely. ओके उसको फ्राई वगैरह का ऐसा कुछ करके नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं. ऑलरेडी चिकन फ्राई किया हुआ है. And all vegetable we do eat it as a toss salad in it, and Yeah. all the raw vegetables goes in it. ओके So the same thing, even though we you know how house we also eat the raw onions and the bell peppers and all the things. There's the mixture is ready. Now we'll do the rolling of this dough. Before that, we'll lighten up the range and we'll keep our tawa for the heating. इसको हम पहले बना के रख सकते हैं हाँ, बना के रख सकते हैं. रोटीज. मीडियम रहेगा या थोड़ा थिक रहेगा? पतला रहेगा. It's gonna be the thin roti. ओके अविनाश, म्हाका दिसता हे आमी मैद्याच्यो रोट्यो केल्या पळय, ताच्या वाटेच्यो कोणाक जाय जाल्यार गव्हाच्यो किंवा मे बी पीपल यूज ज्वारी ऑल्सो. No. पर चडसो मैदोच यूज करतात लोक. नो, फॉर अ टिपिकल डिश. म्हणजे कोणाक जर इनोवेशन जाय जो कितें जाल्यार ते करू घरान रोटी आसा एंड यू कॅन ऍड ऑन दीस. बरोबर. Roti and all the things, you cannot, because it's very hard in the rolling and all the things. या ट्रू. Okay. So it is very, very difficult to make it out. We are ready with this. Your rotis, your stuffing. ओके Okay. And this is your sark.
The sour cream you get it in the market, okay, and you can use it for the various kind of recipes. ओके. It is very easily available in the market. Any other option than sour cream? No, you just put the butter also, no problem. Mm-hmm. अब इसको रोल करने का. Now the wrap is ready. We are going to cut it and present it. Okay, and the accompaniment is your salsa. This is the chicken, avocado, and sour cream wrap. Nice. I think Amina should taste it. It's nice, though I don't like avocado, but you cannot make out that it's avocado here. Then म्हाका दिसता ताणें जे vegetables बी boil करूंक ना. That raw thing is giving nice taste. Okay. chunky things you get it. और वो फ्राई करके ले आता तो. Yeah, you will get that chunky. You will not get that chunky Yeah, thing. And yeah, the thing that's is, true. what the moisture lose out from the when you saute it. Okay, the moisture starts coming out from the vegetable. Okay, so what will happen? The wrap is become very soggy, and then you cannot even hold it. And all the things will happen. I think this is very important tip बरोबर. for our viewers. की म्हाका दिसता ते जेन्ना शिजयता तातूंतल्यान उदक येता. हय. सो इफ यू यूज रॉ व्हेजिटेबल्स तुमचो जो रॅप आसता तो तितलो वेट जावचो ना. इवन द चिकन इज टेस्टिंग गुड. ते पयलींच फ्राय करून घेतलेले ताका लागून तेका एक ती वेगळी टेस्ट येता बरें. So this was our yet another journey in search of good food and only good food. आम्ही तुमकां ज्यो डिशीज दाखयतात त्यो आमी टेस्ट करून पळयतात. तुम्ही घराकडे ह्यो रेसिपी तयार करून पळयात. पूण एक काम करात, तुमच्या एरियेन असे काय फूड जॉइंट्स आसात आणि तांची कितें तरी स्पेशालिटी आसात जाल्यार आमकां कळयात. You can contact us at features@prudentmedia.in. आता तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite, eat and stay connected with us. बायट इट प्रोग्राम मात्र पळोवपाक विसरो नाकात. And yes, keep watching Prudent. And now welcome to Guestos. ते हांव घेता म्हटलेलो. हाँ बड़े गए यहाँ पे अभी एक कैम कम हे किती झालं? Hey, cut that show. Okay, cut that. हाय फ्रेंड्स. This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference.